Member Zam the Lalduhoma. Speaker, un local zel tura kan nam hian eng tenge kan la to don kan frelova geopolitics tepo tunayan na sa kan ngaiven alangai zel donin alanga wena kan resolution hi kan thop lang vek tura kangaya nam thil ania maro chu kan member theng khaten an han rot angkhan herrem kha keipo thazok tura kangaya da khom hanti te po hi kin zela a thazok lo na lai te pom ve theya a zau dewa han po her thei ang zong warning manga rotna pani local kha tha ka ti ve ve a khati zonga kan resolution nei tu in rem ti thei chuan a thazok tura te kan ngai ani ten kan sarkar chunga abikin kan house leader le kan home minister chunga lom thu kan soi dua an thei to kin an ti nin kan ria theni se ya thalo don son an du ve thowang amaro chu kan ram sum din mun te kan ria a an thei top tak tak an swa nin kan ria a kan thop zelang kan thei angin kan sarkar po kan thop zel don ni ti kan soi dua tin kan central way me te po khan noi sunga panga lai khan han pe in ka ria a tin party sang te ko ran te a ke ni party te point kan theina tlem lema sen kan han thok khom kan han pe ve a ti chuan kan zamai main mi mal te po bu fai te sum le fai le dam doi te mut bu te thlengin kan mara u nau le kan lai u nau kan thalai rual te thlengin in fak om vekin ka ria a ten kan central sarkar po hianin fan te po min pe ve ti kha kan ria a in zang min pek to te chu in zo chi lo mai theya amaro chu aruk tak chuan an ni po ngoi thei bik lo ti ria ta amaro chu le refugee status min pe thei lo ro hi chu kan du sam lova kan la nor zui tlang zel tura ngai ta ila India sarkar hian security council member ni atu mek lai ani a chuti laia aram chunga refugee local te refugee status tangel po min pek thei lo chuan security council member ni tlak a hian khovel hian India hi angai thei bik don emonile ti thleng hian karirua akal ani tin kan unau te kan bikin kan chin unau te po an loma man de ulok khan appreciation dinner anon buat saya ta chuan min ron som ve heng he a la kan sarkar le mi puiten kan lo don sondan jong songa khan lom thu an soya dinner a ran pain a pualin an siam ani pu speaker kan nam chung chang hi masabira ngai tu ani tum kha chin lusai conference Fort William Calcutta khan ania kumza le som thum pakhat lai lo liam ta a kumsang khajriat song kwa pani a khan ni khata khan vai housing a om chia min ngai lova call housing a om chia min ngai lova zong na tha kan ti zong song hero rel na pakhata da tura thutluk na khasiam ania kha local tlang silang thamai tur hiania amaro chu kha implement ani ta lo wangin sarkar pathuma tuna chuan tenderin kan oma poita ema unau mel hai te po alo thenga kan unau te ngai po foreigner tin trum ni ngot no chuate a thleng ani kha amaro chu heng boina le van duaina lo thleng kan tan mal som na in thup alo nia sang kha ko samruk paruk ram boya kan unau te belin barmalama kan chowan din min lo mi khwala ten sang ni som panga khan barma tuilian na satakin an tuara kan theyang to kin kan han pui vele a zo phai ram ria kan an ti buaya sang ni sampariat emita kha ta chuan zo na thla zong zong khovel pum puyam hi an hi ngani thei to pin an chea kanin lungrual na thlen tu alo ni zela tiang chuan in tun thil po hi kan nam kal zel turatan atuar tu tan riom le ma se namin pum khat namin petu mal som na thlen tuwa changseng ti hi kai ka du dang ani a tin an mani ho po hi mi kwari ru polo seng anom na pianga ko khana NGO wa chiat ni that nia tual chung mi kole tui dik tak angin om thei seng ka duwa kai ka du dan pe chuan in ration card ati an thun ve nga zung zung ila
tin chu mai ani lo hai la kan di vela te za som ko pariat deu tho foreigner dan lo lu tan ni vote an pezel voting right an petreu to tu na kwan MLA te pon ni to India rama aru karon lut vote ne an tam lu tuk tho chu wang chuan kai chu voting right an nei lo chung chuan mi khwal ri ruan puang ti ka ring tlak hei an ram ani ve a nei ve mai ro se tual chunga kan lo ti ve nga tunga khiang chu wang chuan in khatiang khan khwal le dui chan vo zong song hi dong ve sila anom hlen du le om hlen sila chu tianga kan ti chu tha ka ti a ten special economic scheme hi roman sak tha ka ti a khoi molaya economic program mangin anom na hun tur kan lo siam khan refugee mingin ni lo sila kami huna khan tui school and kim facility kha peila ezona bultran na tur har salovin ti chuan chunga nga te po chuanin da taila maro chu khana khole tui ni na te kan pek du don awang khan refugee ming hi chuan engma ti lo he fingzo kan ti te kan ring ani first world zomi convention kha sangkas ko somriat pariata champaya khan a oma in u naw na ta na malak na masa ani ti chuan zoro hello pianga voina yan brigadier ti sailova thinlunga a om reng lo thei lo ani ti chuan kan nam ming po hi kan nomenclature hi post speaker pakhat ma hi kan generic name omlo lusai min tia chain min tia cookie min tia heng nam dang ina ming phua chop kan pian pui kan generic name dilo vekani kan zawai kan ming tur nomenclature hi la piangang ti karinga common language po ala piangang impose tur anin ka shelo our own process ron la silang a natural course ron la silang in common language kan nei mayang ato bera kan soidu chu andrip UN declaration on the rights of indigenous people kan ti 2007 ka hei hi khovela keini ho indigenous anti te tual tro nam anti te kan ram lui kan pile puten an ron lua te thlenga lak le theina thutlung ani hemi hi kei pathian le mi puizara sarkar ne telo lave tela prime minister soipui hi kadwani India hi a signatory ni heta hian mirama chuan committee an dina thei an implement to ni kei ni chuan ma kan la lo reng renga heng te po hi kan nam kal zel tur kan in pom khan na le ro rel na pakhat na nuaya kanom theine tura UN in a kong min sa kuak sak ania kan ngai lu thia manga man trang kai po kan tumanga kan bo zui tur nin ka ria ti chuan resolution hian tuna kan har san na sut kian na mai ba ka kan nam kal zel tura in pum khat na le ro rel na pakhat noi kanom theina thlenga min fruai tu step poimo tak lon hingal thei tur ni seng ka duwa kan support ani kalome le